Ibu hajat anu bayar lagun masih tong dibayar asalnya wer we rep sare masih borong ayo mampi ayo puntari labari hudang bahajat bapak hajat anu sayang ibu hajat anu sayang si bapak di anu bager ibu hajat teh anu bager anu sayang di ayun si Agus mah ayun-ayunan rep sare mah masih pereman ayun babi ibu hajat deui ibu hajat lila bari hudang ibu hajat aojoi deui babeh bima anu sayang abah bima deui kapayunan ayun-ayun kambing lila bari nyaring ayun-ayun puntang lila bari hudang si nyai mah kudu diayun si Agus mah ayun-ayunan rep sare masih pereman ayun ambi ibu hajat ayun puntang lila banhudang ibu hajat anu bager bapak hajat anu sayang hoyong bisa ayun kambing bapak hajat sayang ayun-ayun punatan lila bade hudang bapak hajat ibu hajat bapak hajat deui kapayun ibu hajat sawer laguna ayun ambi ibu hajat ibu hajat ayun puntang banhudang ibu hajat anu bager bapak hajat ayun kambing lila bade nyeri ayun-ayun punatan lila bade hudang nyai kudu diayun si Agus diayun amin bapak hajat anu sayang kambing lila bari nyari hajat deui puntang lila bari hudang hoyong ayun masan si ayun hoyong dibayar laguna ayun kambing lila bade nyeri ayun-ayun punatan lila bade hudang si nyai kudu diayun bapak hajat deui anu sayang rep sare masih pereman ayun ambing lila bari nyari ayun puntang lila bari hudang bapak hajat ibu hajat ayo bager anu sayang hoyong dibayar nyawer ayun kambing lila bade nyeri ayun-ayun punatan lila bade hudang si nyai kudu diayun anu bager kapayun rep sare masih pereman Mama Raisya go pengalaman sunde dewe Mama Raisya deui si ibu ngomongi sampe masan arep kariwinan hajat bapak hajat anu bager cuman bohongan Mama Raisya deui anu sayangan Mama Raisya deui Mama Raisya deui anu bager Mama Raisya sayang deui Mama Raisya deui Mama Raisya sayang Mama Raisya deui anu bager Mama Raisya Mama Hasan deui ibu hajat Mama Hasan Mama Hasan sayang deui
bohongan Ibu Hajat lagi rapi durung teko sarara pilih pula Ibu Hajat daya no bager barang wis teko Ibu Hajat langsung tinggal rumah Bapak Hajat lagi-lagi rapi durung teko sarara pilih pula Bapak Hajat Bapak Hajat Bapak Hajat Bapak Hajat malah sundi tinggal rumah Pak Hajat sayang paling manis karo rapi Pak Hajat sayang mageran Pak Hajat sayang deui Ibu Hajat disayang sayang Neng Ayah Ring asih katanya teler Obi anak muda sekarang Tadinya aku belum tahu Apa maksud darinya itu Ibu Hajat iya Bapak Hajat hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia walaupun tidak punya yang penting paling asik selera Mama Hasan goyang orang mabuk-mabukan karena minuman itulah dibilangnya paling asik Ibu Hajat Bapak Hajat biar uang tak punya dia baginya sama merasa dapat mengerti teler boleh saja awas jangan keterlaluan teler hati-hati awas kemasukan setan si bapak daya bager paling asik katanya teler anak muda sekarang si bapak daya anu sayang anu mana si bapak daya si bapak daya sayang si bapak daya bager hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia walau uang pun tidak punya yang penting paling asik orang mabuk-mabukan karena minuman itulah dia
suka kuring gaduh kabogoh ahai oh di payung jangkung anu ayeuna jangkung aduh saking sangka geuning sarua dasar 11 12 aku ngaku bubujang padahal mah semitan anak kedua pangajat yang pakeureuh dua kali menang lalaki buaya gara-gara kuring karayu lalaki dasar buaya dua kali menang lalaki jeger pamanukan gara-gara kuring kamelet lalaki dasar kuring gaduh kabogoh anyar lagi eleh gunung di payung di payung jangkung ageng ayeuna jangkung ageng saking sangka geuning sarua susu dasar 11 12 aku ngaku bubujang padahal srimbitan aduh pajak yang bageureuh dua kali menang lalaki buaya gara-gara kuring karayu lalaki dasar buaya